Sedikitnya ada 11 warga desa Hilimbosi yang terjebak banjir di rumahnya dan dievakuasi oleh tim Basarnas Nias Utara. Banjir setinggi atap rumah membuat warga terjebak, sementara sejumlah harga benda pun terendam bahkan hanyut terbawa banjir. Hingga siang tadi, banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di 11 kecamatan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Meski banjir berangsur surut dari Sabtu kemarin, warga masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing karena ketinggian air masih mencapai 1,5 meter. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Nah, jadi no itu nemike kedra Bapak Ibu waya aga terutama miga mafaiki ami miga mafalukaisi dan ma ngadrega salah ini. Ba bairo ba moriba sinode ba hadia somaifu ni ohema dae moroba kantor la umuloi goi ira fadrita la be sabu karu hewa ya karu sigide ide ba ero fadrita la kiri sabu karu. Nah, dah ba berme oya siai ba la tudreni kina saita so moroba fem bazino numale so lo itu reso musode de khada ba dan ni hadre oida mana za nudreheni ba itu dreheni kina saita so meno badrita mantan eforusa KBP ya da pendeta Dr. William Simarmata no tadukung ya bazilale anggota DPD lumlana no midukung ya nalo mungkin ni mi filimi tapi umumnya badan ni hamu na iya no mila kapara badrita me da ba no gituru i angadre ita itu reni ba da manu ba hulu da ni kamu zi sagertan ni atola mika da ni ma odrasi ba mangadrak. Nah da ba ulama ba ni tetenama kedra ama ina ena lemama ber lemana taila bencana adre. Mungkin ini dalam ni tertenama ena tetap bersiap kita dalam segala keadaan. Ba ena lemama metro mana ba COVID ada ya bu ya da uita dua pa bada. Berletaila hanya suya malu. Nano tailame na ba ai talau zahono na lo ya iya.
Bahannya mana zangi lah ba ada ya kula ya kemi ada ba tadu ba dah. Bahewa si manda ba boy malu sa ita ba ngobini fa aurida kalau mo halewe ta be sekolah draunoda ena faluka ba umsodede ba ada berda mi bologa de mi ba ni ohema adre hasitu no wa mike mui mangadre tapi so ni ohema maifu molo data sofeta khema pertama fele dua kakak ba ternyata nola fui la be data khema la le 20 ba adre menomarong oda kheba ketua BPMJ ba adre ma bedanya bada ba drege data sino ofeta khema. Nah, hula zimana di sapwa fede ba fatua le la fosasi da ba yadae omasido mangadrita. Data la mangad. Yehova sebuah faomasi. Masuno trauga ba maadra sawagele. Mesile mo ai tufa vai wa de khema ya aga banuau. Hewa ai oya ngavale dabitabi, ngavale no rodede, ngavale gakaula dede si faluka draaga, bale manu isi farai drau gehem. No so draga bagota luaga metau berdunga corona sino mamasui sa gereulidana. Hava atozi no gena, hava atozi no mate, hava atoza ngarengar. Bahiza maadra sawagele irugi daele si farai drau gehema. Bala medro mana bagota lua da wa ba samigu silale ilau teu sabele-bele khema badan ni hadre ba irege alua mole sebua heba wilayah Nias Utara adre bahege ba wilayah Nias medro mana bapa belato hava oya dratalifuse banuau sinogena meyomo banomora mole ba medro mana oya gezino ahani ngavale gama-gama ngavale zokuna basogina izi tekiko omo bahizama bazorugo fadude dema vale faritra ugehema adre ya aga gay moroi ba BPHMS BNKP moroba kantor sinode ni tudreheni banuau ni akeriso ni tudreheni rafadrita ni tudreheni gay zifa khaitanga khema moroba UEM. Miga mabe tolo-tolo salahi panuau ni akeriso sinagena mole ba maadre khe ena ya uge owa de dema ba ya uge owa de panuau ni akeriso. Ya mabazorugo maadre khe ena ya uge zano huge mamahobu banuau tera-tera ba jemaat huno sihare adre ena be khe rabasarade ena lelarui drauge soaya baba musumange ya uge ba ena aroira baba hasapua baba hasaradede irege sidudu tefola khemi drauge ba sidudu ge sanei ira baba mati ba kheu ba sifaluka wo fai bodede sawagela mabazorugo ba ma tou badangau panuau ni akeriso sinogena mole ba nahiata nebe misa baya uga manege zorara tedera tera zitekiko omo sitekiko he sadudu bahege sitekiko ibua ba atekiko ena ya uga manege zorara tedera ba alui lala soaya babanolo ya ira sauhagela ma bazorugo da matoga badangau hege na matohuga na sabofana ya mai balotu ba madena baya uga manege na bema balala irgetola marugi na hiya batola faluka raga panuau ni hakeriso sinogena ba budede bagineta sinonumale sauhagela ma bazorugo ba mangadra aga ge salahi zino manudrehe ni tera zifahubu khema moriba United Evangelical Mission sinogei monorotede ba banolo ba maadra kheu ya uga gei fahubu ira ba ibu de watre fefu genga vale zalau lale wasino mafalua ba behedema bagamuatama bagiraira dedema maadre bologa de khema be ai fa ya khema soaya ena sinangi raga tande fenama wa hausai dedema meno badangau ma towe raga badei zo ayaga Yesu Keriso sino mamahaya aga baba masa mamane
e amakhama sisoba zorugo ya te amoni adeu ya tobali banuau fefuniha ya iterzo masitra uke hule bazorugo ya simanege bakulidana masirugi ma be ma khadre bai fa ma ma simane fangefa ma salbe sala bakhama boy oi draga babana e fa bazile sekhi me ya uga zamater banuau basokhe fa bela abala khami irugi sile aitu mitema obu lo balangi ya mufawa mi lo balangi ya muroroga mi ya mufaga papanya khami ya muibwade denya khami ya mufalepa renya khami ba ya mubeba haude de khami fefu yaduhu. Siapa nak ada sawagala gina tersino lebih ke memoriba ketua tim, memoriba BNKP, BPHMS. Pertama-tama ni fosumangi Bapak Iporus BNKP, Bapak Bendahara Umum BNKP, Ibu Sekretaris Umum BNKP, dan Simanegai Ketua Tim. Perlu ma upaka kita satu ama goi hebisa latar belakangnya ba agena ade ba si dunia baji lemah tetena pa ba alua mole ade le pernah baji hau gangau tufake wa tidak pernah. Jadi dengan lemah sadari sehingga le pernah ma ila batola timbul ya si mane daene udah seakan-akan tola udah lah mau anggap sepele mana. Jadi tahu-tahu kenyataan no melebihi moroiba targetnya. Jadi sehingga lemah ilama kendalikan saya bisa situasi pada waktu itu dan irugi baji fulu baji bongi ada mati badu sehingga saya kewalahan daga ba maigi barang mafifu sehingga lemah ila sehingga baji satu mahunua mulu ada ba so berkisar 3 meter lawannya fena bala sebuah saya ba ija saya so gijau betul demi dra ibu-ibu lah mane alai nasi mane me khnuaki da no keliling draga sehingga mo lalaboloi sehingga waktu padang mane fefu barang saya bimi angin raga ya laladam syawoloi bahili wa sementara walaupun dan bisa akibatnya ba tak terima mana. Jadi irege mehari minggu pa ba de masa dah saya bisa boleh lemah sadari saya bawa rofo nai ya sehingga mau daud raodo sehingga u telepon bapa prices dan si mana bapa pendeta Gunung Stoli 1 mege berme sekaligus ke pembinaannya jemaat Gunung Siarewa de ba dadanya imane batata terus ke Bapak BPH. Jadi irugi ada pano omuso de dema ua ba rugi mi hewaina semane ba mamane sekaligus na Bapak BPHMS ba magi aga ba jemaat Gunung Siarewa de hewaina semane latar belakangnya mege ba made sawagele tolol walangi irugi ada le sifaroi panuan ya keriso hela toto ba jemaat Gunung Siarewa de. Jadi fefu pemberian ya. Ni be bapa moroi ba kantor BPHMS sekaligus tim ba mamane le sulesio tarik daga da ya muslini kada bapa si seki lo balang e ba le wedanga abu banera era dede ba tatraba pelayanan ena begi ba be ba dunia ba di sabua ben KPAD ke bapa Porus ke bapa Bandung semana ke bapa ke ibu Sekum.
Jadi sifuna wa ma ada bai bolo de bapa gimi da bapa guru jemaat gimi basa da ikut dia ba pesta de baga bai gi bapa pendeta. Jadi si mana jinanya mafaema ba mi bolo de demi hasimani ba fa ukata pa iporus. Wa mama fefu ni masia mawaita Yahobu. Di fosumangi pa sinenge. Di fosumangi ra satua mama fefu ba jemaat Marturia. Di fosumangi ibu sekretaris umum BNKP. Ago draba matim. Tasuno lo balangi menotola ora obuli tabanahia Rene. Ba zinosai alua ke da mole sabule barasilale. Ba bazimakare variabun raga bogotaluan rasa tua ma si faun rasa tua da BPMS BNKP ada berada dan nyata ada siapa fehede dan nya more ke ibu Sekum sekaligus Bapak Maema dan nya Sito Bali Fanolo si Maifu ba jemaat Rene ba si siapa fehede dan nya more ke pasinenye ba fa Bali saya ita dan nya jadi hulu singkat mana acara da mabegina ke ibu Sekum Baba Maema si samba fehede mabegina Nah, wawaita fefu Yahobu. Ni fosumange pa guru jemaat, ni fosumange ra BPMJ, majelis jemaat, Bapak Nuan ni hakiriso ma fefu, ni fosumange tim BNKP tanggap darurat bencana banjir. Ni omasi ema bafe pusae ya ita sobulo malkadre. Tasuno lo balangi wa tola faundra ita. Hewa ae faundra sada adre ba abudedu. Meno paluka ita ni fotei mole sabele-bele sakali adre me meke bahuno meke balawal kerabada avena sakali adre gena jadi tamane ua irugi adai no itolo ita soaya le ua nirongo da so di tekiko niha ba tamane fefu da negoi oi mana tabe pangaruba matida ya aga ba kantor sinode BPHMS BNKP ba tatu le ahono dedema baba mododrongo hadiah ia jino agalua misaba jemaah andra bereda ba mohale uraga BPHMS BNKP baba nuriaigo hadiah zino alua adre kera mitra basimanegei kera relasi bahegi toko-toko BNKP ba menromanegei ya agadra bapak ibu pendeta no maobuloi Jito Bali, Tandra, Fahas Sambuada ba BNKP, Bazino Alua adre. Daela ba sonra aga bayawa ba dania ya ia daene
fangandre salahi bapanua ni hakeriso jinogena fa abu dede mole adre ni tetenama bai beremole adre ba abu ita baba mati kalau balangi wanota ila wafefu hadia ia bagulidana adre ba have gasa-gasa baba auri adre taya nukhada i ohe ni dana taya haratoda gurifeda batamane da lala ji harus ta temae izai bei tobali wolohe ita ba wa abu dede sibai mangandre-ngandre ita bei ibeke da kesehatan sisa kilo balangi abele ita batola na saifa hubu ita lo balangi balala haleweda bagombaya sedangada bazina neda bagi nete sofena andre vai asoma adre wangandre salahimi pasinenge le hadiza bele-bele sibai naso idania bada semacam paket hatta drafa sambua di mana megezi no mazaraini meya itagi andre ba kantor sinode batatumi ila saai wa oi geita angerai gefefu ai fa bahuno ba marturia adre banumale kadania balotu ya aba ai luosinai bersowalewa ai fadrita gaba ai bada hari sinaya nah jadi mater mana dania ba sona sababa walia ba Kabupaten Nias jadi tengah siai ke Nias Utara adre ba fefu dania ba ya ite ke dalobalangi hena ide hizai oroma ba ya ita adre fauma ta onoro tede fefu ada ia noro dede ya ita disambua lalava mati amin basimana jitola mafa ema ba mangandre ita Yehova lo balangi amazo aga Yesu Keriso sino mangori findra aga sinruhu wala si farendra uge maya aga samati badaima sawagele wano tehege inete batola fondra aga ya aga ira enonime siso ba kantor sinode ba simanegei ra enonime bapanua ni hakeriso ba jemaat marturia ade resor terungafulu asara Yehova lo balangima no ila hadia ia zalua barembongi silale ya ia me bawa deu zifalukan raaga ba alua ni potei mole andre ba ahani fefu hadia ia oketa bahegei faate kiko barang-barang di sobanahiama zamesanan raaga bahegei na soguri fasinan oi te kiko da fefu Yehova lo walangima muaon raaga keu faigi vanuau samati badaima ilang ngare-ngare dede raso aya baba abu dede andre Yehova lo walangi bani andre makeu aaro matira abe ira baba ngolem bayi ya uge bei gai aitu vanetena raso aya baba maduhu andra uge va Yehova lo walangi andre silete bule ya wara baza mee famolala tedera Yehova lo balangi ebe kera kesehatan si sehi ena egei tola melalui da efefu abele ira ba tola gei efofozu fefu hade ia gohi tedede hegei ba auri ba simanegei ba jinane gurife so aya amualage lala hobu-hobu me efaduwa ya wara ena egei ohahau dedera sae mifena simana ge Yehova lo walangima ma andre baba akada deu
fahobu dana ma andre dana niha ena gei tua-tua andra aga bahege fefu pihak Yehova Lobalangi bahwa wo angena nei fefu lingkungan di sora aga ena sora aga babororoge lingkungan andre me etehege sora aga niha bagulidana andre babororoge omboi tamo Yehova Lobalangi ma so aya sawa gelau ba fahobu agay so aya jino menurut tede babo angirai ge hadiah ia bazanan resa patolosa Yehova Lobalangi bazalua adre mangandraga salahi lembaga misi United Evangelism Mission so aya ena fahobu mana Yehova Lobalangi oguna ira tobali hobu-hobu ba zamati basi manegai ra enonime Bapak Ibu Pendeta ba BNKP basi manegai Yehova Lobalangi iter tedema enonime Bapak WTP Simarmata me oigai lahale norora gitu Bali pangandrera ke soaya bazanan resa baba me egai tolo-tolo ba ni ohema ni pasauma baba nuau sangogunae fahubu ira Yehova Lobalangi ba fahubu gai zangogunae ya faluha fa ohahau dede ba fa omasi sio tarendra uge sawagelau Yehova Lobalangi ma hayae bangandrema adre ba fododongo ia baba ahake dede ubah kema ba fahubu halawa adre so aya badai Yesu Keriso no mangandrega badai mo enrongali da babangandre zo aya he amake masih soba zo rugo ya te amoni adai tomali balmo fe puniha ya iter zo masin rauge hule bazo rugo ya si managai bakulidana ya masih rugi maeke beke mama ke andre baefa ke mahorema si mane pangifa ema salah bacu salah bakema bai ohendra ka babanan raige eva ka batile seki mea uga zamater panuau baso ke pabele abela kemi irugi batila aitu ya duhu ya mufahobu ami Lobalangi ama ya muroroga ami ya mufohaga babani akami ba ya mu ebua odedenia kami ya mufalem paharania kami ba ya mu be kami ba ohahau de fefu iya duhu tanda saugalo ke Lobalangi ba zimani ina tonotola orudu rau ita ba tamani wa tanggap dai hewa barmaligi soitare ba nomo Lobalangi hewa modane dane ba orududa banahia ande tola tamani dai naone abuladodo tapi dai dana dai tanya samatiai taila maiki bagotalua babu dodo dai zama gamai utada moriba masih sapa apa mati tapi naita sino mamati le moguna sokoda babu dede me amboto badeda le alua hadiah na tenga ni tehege Lobalangi bagamau du idai le perlu saya majelas ke hadiah sino alua ba sebagian warga ba jemaat BNKP Martore kada satuama sino mango hasio le babu gama na hiadre mangeregi sitodo tentui bazalua ande so 20 keluarga sino genaba nomomole batatu fabebe sai sogi jiaga para sogi sedang ba sogi jiringan tentui tiniai rata nogena banjir tentu bagamau dudal omusu sibai dedema me ira satuama moroi ba sinode bawa abu dede ada nola perhati keraga ya eluna tanda dae ba jemaah BNKP Marturia ande adalah no bagian dari BNKP tentu dae sabelo omuso dedema ena ilahadi mibe paket ada mege dengan mana no ula mege ibu Sekumadreba bersama rombongan umane dedegu sangat luar biasa dai
nya walaupun dalam bagabula dede iluania tobali sambua ke madai kebanggaan secara tersendiri khususnya jebaan BNKP Marturia berada atas nama seluruh majelis BPMJ dan seluruh warga jemaat BNKP Marturia maandre sawagele dai tentu le kemas tobali sulu yaga fobanuan ya krisong tera-tera bayar kita dari satua mati sinangnya mau ibadah dari satua makemana dari banihania dari baniha tapi mungkin ini berme lalah lewa bakal walangi tentu badai banotola muhosiole ba programa nahia ande hiwa iso ita tula tamani tari hatenga ya iba pergeu ya iluania kurusida iluania zaman ia gabeda dao zaman sana tentu lema ada si bibai bolode daga mau duda mamane inilah dia pelayanan di mana-mana harus melayani jadi mamane bangwa hadae sinomi fasau basa bele-bele fai regede de ina te sinomi tehege tentu dai kelobalangi da zo suleni ilwania i BNKP dalam maladai nomu falua daro mailobalangi mi mane fauma mi onoro noro de nabami mi omusei de mi apa so terde ba mi gege apa sih gege so gege ibu so gege dra ibu-ibu ade karena kehancuran zino buala lobalangi sino muheg tentu bagamau duda da muso dedema si mana itu lama faema ba saudara satu ama ba mamane bangwa mafuli mamane le kemasulu ya musulen di sekilo belangi heba pelayanan ba tatra ibe kesehatan ina kesehatan ibe manu ya ini tigu safaria megeno ada sino gena banjir ada 20 ma afef jadi tentu tak terus ke daya dania nano mofanedra satu ada si mana itu lama faema ba mawai tafefu yahob dari sebuah resor dari 50 alfa
ba noiro da ulo balangi ireke ba gidu si kaluki ba no ifanema babami ifanema lima kana kebetulan melalui dinas kekuatan BPNS BKP melalui dinas kekuatan ba iza ma bakal ke FIFU yaitu suatu adik dan barangkali itu difahamkan dari ada riso sino soba jemaah bisa wasi fufuna. Bagaimana saya yang masih rasa kuana rama ina dia masih waktu doaya jinogoi so abu dede ya saya molo ino yurugi ita bangsa cuma na uwa kasulo walan dirugi ada lemah-lemah di pawawo ita tola kapapa ita tola sehat ita mawawal ita monoso ita tenda ba takabulu ngaber ba omas ilo paak kuda dulu malani di tema ada so orang magi kadri bukan dia kalua bawa okidade ba boy makalumalo na Andres kawang dulu nena soi ka bawa orang sodede ba simana dulu na soi ka bawa abu dulu ira ama ina yang masih bakudo ayah atrofia de secara khusus bawa siwa dua de ya saai alua mo hewa ai mole ade ero ina koteo akalua iya le nah kita isam ade khususnya wadae Banias Utara secara umum responding. Ada pada dalam memperoleh kemudian ke Ibu Seku bahwa bantuan bencana banjir KBM hak keberatan Ibu Seda keluarga yang memang mengalami bencana kerusakan. Memperoleh Ibu Seku dan tim badia panggali adreso membuat gereja DNK Teresa 5 ya ia jemaat Tawalia, ya ia jemaat Diri Omongduru. Tetapi jemaat Diri Omongduru ada masuk ke menurut kalau kaira banjir, maka saudara 20 keluarga memang roda kaira banjir, tetapi hadir rugi penane wali, oke kayak opanomo baru ada yang kerusak. Maka dari itu wali pengalaman kita yang berharga bahwa ya ira lembaga kalau benar rangka bantuan dan ada ide-ide dema, artinya ide bukan negara tanda benar walangi bahwa sanema bantuan hani
keluarga si buhu si lupa-lupa paate kiko barang-barang yang rumah. Ada dari memang marhomo bahwa opu asiwa kakak si mengalami bencana banjir, tetapi yang paling membutuhkan ini ia dania ditolong bagi sesuai dengan jumlah sinolak paani ila satu wadah BPNS BNKP sebanyak